hope you all will enjoy my speech. When I pass through the road, I see so many unfortunate street children, poor people, oldish people, and I often think, why are they in the street? We should save our earth. Shopkeeper and the customer. Thank you. Tapilako ke jai? Chini, Linos. Thank you. Sato janam timurai nama gare maile timurai nama pai pucha kehi महिला भन्नाले स्त्री जाति वा नारीलाई जनाउँछ भने शिक्षा भन्नाले ज्ञान वा विद्यालाई जनाउँछ। यी दुई शब्दको योगबाट महिलालाई दिने शिक्षा अर्थात् महिला शिक्षा हो। सानै छँदा बाबाले छोडेर जानुभयो। बाबा आमा दुवैको माया मैले आमाबाटै पाउन थालेँ। म, मेरो दाइ र आमा सानो संसारको खुसी थियौँ।